Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин биринчи деңгээлинин экинчи сабагын баштайбыз. Экинчи сабактын алкагында биз эң негизги мүчөлөрдү өтөлү. Мына мисалы кыргыз тилинде дагы мүчөлөр бар. Зататоочко кошула турган мүчөлөр бар жана этишке кошула турган мүчөлөр бар. Мисалы мен мугалиммин. Сен мугалимсиң. Ал мугалим. Бул учурда кошулбайт, бирок сиз мугалимсиз деп кошулат. Кээ бир зататоочко кошулат, кээ бир зататоочко кошулбайт. Бирок корей тилинде болсо баардык зататоочко, баардык этишке мүчө кошулат. Мисалы мен мугалимимнида. Эң негизги мүчө имнида. Мен мугалиммин. Мен мугалимимнида. Сен мугалимимнида. Сиз мугалимимнида. Ал мугалимимнида. Бул компьютер имнида. Бул очки имнида. Бул кружка имнида. Түшүндүңүздөр да, зататоочко имнида деген мүчө кошулат экен сүйлөмдүн ичинде. Эми кайра суроо бергенде сиз мугалимсизби? Мен мугалимминби? Ал докторбу? Дегенде деле имниданы эле кичине эле алмаштырып коебуз. Эң акыркы тамгасын эле имника деп мына мен мугалим имника. Мен мугалимминби? Бул очки имника. Бул очкиби? Бул кружка имника. Бул кружкабы? Ушул эки мүчөнү бүгүн сиздер менен жакшылап бышыктап өтөлү. Жана мындан тышкары дагы бул зататоочко кошула турган мүчөлөр, эми болсо этишке кошула турган мүчөлөрдү өтөлү. Этиштер, кээ бир этиштер үндүү тамга менен аяктайт. Кээ бир этиштер болсо үнсүз тамга менен аяктайт. Үндүү тамга менен аяктай турган болсо б-ни-да кошулат. Суроолуу сүйлөмдө болсо б-ни-ка. Үнсүз тамга менен бүткөн этиштерге болсо сым-ни-да кошулат. Суроолуу сүйлөмдө болсо сым-ни-ка. Кана эмесе, биз текстти талкуулап баштайлы. Азыр таанышуудан баштайбыз. Ирыми 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 이름, ат, ысым дегенди билдирет. Ирым деп мы үнсүз тамга менен бүтүп атат, зататооч. Ага и кошулуп атат. Ирыми. Атым дегенде кошулуп атпайбы? Атың дегенде бизде деле өзүбүзгө сезилбейт, бирок биздин тилди дагы үйрөнүш аябай кыйын. Атым, атың, атыңыз деп кошулуп атпайбы? Ошонун ордуна үнсүз тамга менен бүтсө и кошулат. Ирым и. Атым, атың, атыңыз. Ирыми 무엇입니까? атың, атыңыз ким? 이름이 무엇입니까? атыңыз ким? 이름이 무엇입니까? атыңыз ким? 제 이름은 졸도시입니다. менин атым, мүчө кошулуп атпайбы? 제 이름은 졸도시입니다. менин атым жолдош. Же болбосо жолдошмун деп бул жерде да мүчө кошулуп атат. Ошондой эле корейчеде дагы мүчөлөр бар. Бирок булар оп оңой эле. Кыргыз тилинде атым, атың, атыңыз, аттары деп өзгөрүп кетип атпайбы мүчөлөр. Бирок корейчеде бир эле мүчө, оп окшош мүчө кошулат баардыгына. Ошондуктан корей тилин окуу жеңил. Кана кайра баштан баштап көрөбүз. Ирыми
무엇입니까? 이름이 무엇입니까? 아뜨ыңыз 김? 제 이름은 졸도시입니다. 제 이름은 졸도시입니다. Menin adım Joldoş. Hemen. Kirgiz saram입니까? Kirgiz дегенде түшүндүңөр болуш керек. Кыргыз. Эми дүйнөгө кыргыз орустар аркылуу көп жакка таанылган да, ошон үчүн корейлер дагы бизди кыргызы дебей, киргиз дейт. Киргиз сарам. Кыргыз адам. Имника сызбы? Кыргыз адамсызбы? Же кыргызстандык адамсызбы? Деген суроосу. Киргиз сарам입니까? Киргиз сарам입니까? Киргиз 사람입니까? 예, 키르기즈 사람입니다. 예, 키르기즈 사람입니다. 예, 키르기즈 사람입니다. 오바, 그르그스 아담은 입니다. 그르그스 아담입니다. 예, 키르기즈 사람입니다. Байқадыңыздар да, зататочко имнида кошулат. А суроо болгондо имника. Киргиз 사람입니까? кыргыз адамсызбы? Е, киргиз 사람입니다. Ооба, кыргыз адаммын. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Биз улам көбүрөөк практика кылган сайын кулагыбызга сиңе берет, батыраак үйрөнөбүз. Ошондуктан мен бир сүйлөмдү жок дегенде 3 жолудан кайталап атам. Мен 3 жолу кайталаган кезде сиздер дагы ичиңиздерден кайталаганга аракет кылыңыздар. Көнүгүүгө өтөлү. Кана эмесе, биринчи көнүгүү. Муот. Муот. Бир нерсе. Муот. Бир нерсеви деген эмне дегенди булар бир нерсеви деп сурайт. 무엇입니까? 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 эмне? 김 선생님. 김 선생님. 김 선생님. Буну мурунку сабакта өткөнбүз, билебиз, Ким агай же Ким мугалим. Ким 선생님. Эми сураганды үйрөнөбүз. Ким 선생님 би деп кыргызчада аягына мүчө кошуп сурап атпайлыбы? Ошондой эле корейчеде дагы жаңы эле өткөндөй имника деп кошулат. Ким 선생님입니까? Ким 선생님입니까? Ким 선생님입니까? Ким мугалимби? 박 선생님. 박 선생님. 박 선생님. 박 무갈림. 박 선생님입니까? 박 선생님입니까? 박 선생님입니까? 박 무갈림비? 한국 사람. 한국 사람. 한국 사람. 한국 Корея. 사람 адам. Кореялык адам. Кореец. 한국 사람. Кореялык адам. 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? Кореялык адамбы? Кореялык адамсызбы? Кореялык адаммынбы? Бардыгына 한국 사람입니까? деп кете берет. 키르기즈 사람. 키르기즈 사람. 키르기즈 사람. 키르기즈 사람입니까? 키르기즈 사람입니까? 키르기즈 사람입니까? кыргызбы? кыргызсызбы? кыргызсыңарбы? кете берет. 친구. 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 дос. 친구. 친구입니까? 친구입니까?
친구입니까? 도спу, досуңузбу, досубу? Бардығына эле бир эле суроо. 친구입니까? Экинчи көнүгүүгө өтөлү. Суроо жана жооп. Kim 선생님입니까? Kim 선생님입니까? Kim 선생님입니까? 김 무갈림비? 예, 김 선생님입니다. 예, 김 선생님입니다. 예, 김 선생님입니다. 5번, 김 무갈림. 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? Кореялык адамсызбы? Кореялык адамбы? 예, 한국 사람입니다. 예, 한국 사람입니다. 예, 한국 사람입니다. 5번, Кореялык адам. 5번, Кореялык адаммын. 5번, Кореялык адамсыз. 키르기즈 사람입니까? 키르기즈 사람입니까? 키르기즈 사람입니까? 그르그스ызбы? 예, 키르기즈 사람입니다. 예, 키르기즈 사람입니다. 예, 키르기즈 사람입니다. 5번, 그르그ызмын. 학생, 스튜던트. 학생, 스튜던트. 학생입니까? 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 스튜던트비? 스튜던트시즈비? 예, 학생입니다. 예, 학생입니다. 예, 학생입니다. 5번, 스튜던트. 교과서입니까? 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 оқу китебиби? орысша айтканда учебникби? оқу китебиби? 예, 교과서입니다. 예, 교과서입니다. 5번, оқу китеби. Üçüncü könügügө өтөлү. Жоқ, эмес. Жоқ, андай эмес деген суроого өтөбүз. 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? 한국 사람입니까? Кореялык адамсызбы? 아니요. 한국 사람이 아닙니다. 아니요. 한국 사람이 아닙니다. жоқ, Кореялык адам эмесмин. 미국 사람입니까? 미국 사람입니까? 미국 사람입니까? 아메리카lık адамсызбы? 아니요. 미국 사람이 아닙니다. 아니요. 미국 사람이 아닙니다. жоқ, 아메리카lık адам эмесмин. 선생님입니까? 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 무갈림시즈비? 아니요. 선생님이 아닙니다. 아니요. 선생님이 아닙니다. 아니요. 선생님이 아닙니다. жоқ, 무갈림 эмесмин. 김 선생님입니까? 김 선생님입니까? 김 선생님입니까? 김 아가이스ызбы? 아니요. 김 선생님이 아닙니다. 아니요. 김 선생님이 아닙니다. 볼펜. 볼펜. 루치카. 볼펜. 볼펜입니까? 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 아니요. 볼펜이 아닙니다. 마이크 атасыздар 볼펜이 아닙니다. 루치카 MS. 볼펜이 아닙니다. 루치카 MS. төртүнчү көнүгүүгө өтөлү.
한국 사람입니까? 아니요, 한국 사람이 아닙니다. дегенди өттүк. Эми башкасын өтөлү. 한국 사람입니까? 아니요, 키르기즈 사람입니다. 한국 사람입니까? 아니요, 키르기즈 사람입니다. 미국 사람입니까? 아메리카lık adamsızbı? 미국 사람입니까? 아메리카lık adamsızbı? 아니요, 영국 사람입니다. 아니요, 영국 사람입니다. жоқ, англиялык адаммын. 아니요, 영국 사람입니다. 선생님입니까? 선생님입니까? 무갈림sizби? 선생님입니까? 아니요, 학생입니다. 아니요, 학생입니다. жоқ, студентмин. 아니요, 학생입니다. 김 선생님입니까? 김 선생님입니까? 아니요, 박 선생님입니다. 아니요, 박 선생님입니다. 볼펜입니까? 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 ручкавы? 아니요, 연필입니다. 아니요, 연필입니다. 아니요, 연필입니다. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз корей тилинде сүйлөмдүн ичинде зат атоочкудагы мүчө кошууларын жана этишке дагы мүчө кошууларын үйрөндүк. Эң негизги мүчөлөр бул имнида, имника суроосу. Имнида жай сүйлөмгө кошулат, имника суроолуу сүйлөмгө кошулат. Жана башындагы эстеп атасыздарбы? Мына мен мугалимминби, сиз мугалимсизби, ал мугалимби, баардыгына имника деген эле суроо кошулат. А мен мугалиммин, сиз мугалимсиз, ал мугалим дегенге имнида кошулат. Мисалы мына мен мугалим имнида, ал доктор имнида, тигил слесарь имнида. Баардыгына мүчө кошулат корей тилинде. Эми суроосунда болсо бир эле тамгасы, акыркы тамгасы өзгөрөт. Кага. Мугалим имника, доктор имника, слесарь имника. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ушуну менен аяктайбыз.